Handloom and Textile Acho Komara Tumamay Lapen Roton Teronapan Karcho. Perangkea Sai Putak Krungsai Kipadu. Ning Koira Po Yoga Sekia Tanbang Kapaju. Kardom Nilikar Beberta Tanbang Tare Chesong Teron non Birtang Tonpen RJ Tam. Pai ni Paitong Kebraisi Arni Anardo Porpai Kresia por Malompen Assistant Director Handloom and Textile Dipua Sai Hemlong Sai Hema Chokomar Amai Lapen Roton Teronapan Karchua Sai Pidopon. Labang So Mailong Handloom and Textile Joint Director in Charge Pen. Kachari Mailong Assistant Director Handloom and Textile Kulita Pensik Kachetong Dunatumapan Pachini Pondo. Bang So Mailong Aluhisar Po Manpen Roton Teron Superintendent Handloom and Textile in Charge Mensing B G20 Hamren Langhin Bokojat Handloom and Textile Saipotum Mayalong Chetong Dun Renti. Lapen Puluni WCS Rongteang WCS Dendaga WCS Lapen Langhin WCS at Tumapan Akijoy Pen Hon Terang Ketagapan Ingki Heihui Reading Pen Ron Pon Ihin Pen Mailong Lam Tekijay Ponke MOS Special Pick Handloom and Textile Apan Kutip Ho An Atangka ng Palitanglo Lasi Konanat si Tangka Padam ng Jima Laso Putak Langpon Pemisi Klempon Pupusi Ning Jepon Gutei Karbi Anglongor Staff খিনি লৈ পেলাই এটা সাজ চিনাকি পৰ্ব লগতে এটা ইন্টাৰেকশন আৰু তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল সমস্যা সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে মই এই মিটিংখন তেওঁলোকক কৈছিলো আহ্বান কৰিব কাৰণে নিৰ্দেশনা বা ছাৰে আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব যে তোমালোকে এইখিনি এনেকৈ কৰা আমি তেখেতৰ নিৰ্দেশনাত যাম আৰু এটা কথাই ছাৰে আজি ক'লে যে এইটো টিম হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল গতিকে টিম হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলত আমি এজ এ টিম ৱৰ্ক হিচাপে আহ্বান জনাইছে বিশেষভাৱে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু টিম হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগ্ৰহী ইন ফিউচাৰ আমি এটা কালেক্টিভলি আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভাল পাইছোঁ আমাৰ যিটো ডাইনামিক এটা যিটো লিডাৰশ্বিপ আমি এটা পালোঁ তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম এইটো আশা ৰাখিছোঁ Lapen Kivang Giarni Handloom de Setami Talon Ponji Puta Birta Ribdon Long. Pai ni Paitong Kebraisi Arni Dipu Agriculture Farmer Growth Center Conference Holalong Perangkea Sai Lapen Journalism Apotak Krungsai Pidopon Krungsai Amailong Birtalo Aperangke Lapen Mohor Kenep Aperangke Asai Lapen Arpu Putak Kachetan Ardi Pida District Press Club of Karbianglong Lapen Assam Sport Journalist Association atum Kacherapen Pai ni Paitong Kebraisi Arni Dipu Agriculture Farmer Growth Center Conference Holalong Perangke Asai Apotak Krungsai Pidopon and even for the media house if we sometimes we go by ethics if we go by a profession Karbingo Temas Council Cooperative Society Rajuti Sopen Kangpu Perangke Krungsai along Birta Lo Lapen Mohor Nepang Asai Lapen Arpu Putak Kachopa Aluhi Assam Sport Journalist Association Maipu Subut Mala Borwa Sport Journalist J. Das Guwahati DDK PPC Program ke hoy Barif Robendro Narayan Bora Perangke Pobitro Bora Thekar Abirta Chapang Longsing Teron Penchenglok Pinang Ana Perangke Atum Krungsai Alam Jaidun Renti Karbinglong Patanjali Yoga Samiti Lapen Patanjali Yopit Trust Hariwar Kachera Pen Pai Nipai Troxiarni Pen Kapangching Pon Yoga Thanmanga Seke Pai Nipai Thongkebre Siarni An Pajutpon Tanglo Dipu District Mahila Samiti Asai Hemlong Pai Nipai Troxiarni Pen Kepado Yoga Thanmanga Seke Pai Nipai Thongkebre Si Arni Satlang Pajutpon Tanglo Ning Koirapo Parman Kepado Yoga Thanmanga Seke Along Bang Inkora Kethom Abang Pubang Piatum Satlang Pidun Satlang Kiuna Bang Pubang Piatum Apan Haritwar Along Puthot Nipo Pan Yoga Thanmanga Seki Pituji Pusi Karbingo Patanjali Yoga Samiti Akehoy Pen Pachetak Pon
West Karbi Anglong District by Thalang so hawarlong paypay ni Paithong Kebrai si Arni adap aporpen arwi kawicing ajok langroy langjeng langkebaji ang ring. Piningan ingkan kedamtang Arni pen arwi kejang parpi ajok West Karbi Anglong District by Thalang so hawarlong ongdung adim langroy langjeng langkebat pen radatum pinangan sungnang rin kilo. Paypay ni Paithong Kebrai si Arni adap apor malompen by Thalang so hawarlong arwi kawicing pen langroy langjeng langkebat tuji ang ring kusi God News sa Perangke by Thalang Soben Birta ng Pali. Birta Bangkalapan si Kang Ton Poniglo, laibom ta God News na dumit hagme kurang tu.